Fuck! Ljudi, Ovo noob. mi igramo Brawlhara, evo ponovo smo, točnije krenuli smo, zato što sam ja sjebao prvu rundu. Slučajno sam prekinuo, ali nema veze, to ćemo nadoknaditi sad. Uglavnom tu vam se radi da gurnete svojeg protivnika s mape, U propast. tamo dolje. Ovo je glupo, ma. Novo! Ne pak du sam. Četvr me gledam tebe jer koristimo iste čempove. To da bi se dobro. Trebamo se popust gore tu da ih možemo onda nokautat. Dobro, to što te ne mogu pogoditi. Možeš, bez brige. Pazi, ono. Dovedi ih gore. O, bitch, please. Čuješ, dovedi ih tu gore, ono. Da ih onda možemo lijepo nokautat, ovdje se mučimo. Vidiš, tako ima lakše. Imam čempa koje smeće. Nije dobar jer sam ti i ne znaš im. Fuck! Ljudi, recite nam ako ćete htjeti još ove igre. Fuck, nekako. Ako ćete htjeti još, zato što... Nama je ovo jako dobra igrica, onako... Možete se dobro zabavljati njoj. Ali morate skužiti igrat prvo, što mi ne znamo. Ne, ti ne znaš, ja znam. Kakav pogodio. Šta mene hoće? Daj, spasi se! Ima ovo glupo! Eto. Čekaj, smo mi ovog izbacili? Mi smo ovog izbacili jednog, pazi samo da sad ne crkneš. Baci minu. Sam si, sorry, ali si sam. Htio sam vidjeti da li ja mogu umrit od nje. Izvani mi mobać. A to možda Duki snima livestream? Ne, to je samo Bloodmaster. Ajde Luka, naprijed Luke! Ajde daj Luka, ne vre... Tušit! Pazi samo jer ovdje možeš past onda dole. Kroz ovaj pod tu u sredini. Da, znam. Daj pa. Kaj? Kak je ona mene srušila? Koji drek? Nisam uopće skužio. Kako si izvukao si se. Pazi! Nemoj crknut, hoće pobijediti. Hoću lovu, hoću se kupiti. Točnije da nisi stao na moju minu. Ajde budu sposobni. Poglavno, ne mora pobijediti. Molim te, ubije, imaš sad više energije od nje. Daj mi mati. Evo je tako. Ja mislim da ćeš se ti sam ubiti prije što će te ona ubiti. Ja i Da. to mislim. Ne! Jes! Krum. Profiti. Ajde, možeš ga, Luka. Ne kenjaj, možeš ga. O ne. A umri više, dobre. Fuck. Igri, Bog te, šta ti je? Kako se izvlačiš? Luka, pazi. Gotovo. GG. Kak su dobri. Ja sam zadnji, Kolena. Ja sam prvi smo. Antuna ćemo sad stati igru, jel? Šta stati igru? Hoćemo još snimiti, jel? Još ćemo svima, da. Ovo je malo. Hoćemo s ovima još jedno. Da. Ajmo ih pobijediti.
Ja ovog ne volim. Ajde Ja sam- ljudi, premotat ću vam dok ovi svi Ovi se još biraju. ležete. Tako da. Samo... Nje. Evo tri. nas nazad ljudi. Igramo ja protiv Antona. Ajde, bolje. Ne. O ne. Pa ću snimiti. Ha? Ajde Anton, tuci me. Super čuvaš. Nein! Joj. Pa, Super. Ne! Nice! Abem ti... Samo ti trebam nekako kapat u zrak i onda si gotov. I pokupit se od dola i fuck, al teško je. Abem ti... Opa. Ne. Fuck. Nein! Bomba. Ti si skoro pao na cijelu energiju se, Bože. Daj, crkni. Ti crkni! Pustim, sad idem agresivno. Agresivno, a? Dođi. Milimetar. Oh shit. Oh! Fuck! Hvala Bogu da je napokon crko. Ali barem sad imam energije više. Opa. Daj, ajde, kakaj ovo. Bum! Smrate. Tako. Pičica je poletjela. Boah. Ne! Vidio je skila. Skill, da. Ne vidim skill, ono. Vidim ga tako da ga ne vidim. Pusti to! Ma mamu ti pustim. A, pusti. Hopa! Ne! Fuck! Ovo je bilo sve planirano, sam da znaš. Da! Na. To će ti spustiti energiju. Bam, na. Kako pa dođu sam?
Ja sam slaba energija, ali imam život više, to je opetno. Još 2 minute samo te moram Fuck! Ajde, leti ptico, leti! Tako. Vrijeme. Fuck! Dobro. Ajde gore letimo! Ne. Nice. Jesi ti to mene ubio sad? Da, Ti to mene ubio? jesam. Ne, jel bi? Fuck. Bum! Pobjeda! Smrade. Hoćeš jednu? Ha? Hoćeš još jednu? To! Level 2 sam. Ne sam ovo 4. Hoćeš još jednu? Ajde. Ajmo. Ljudi, ponovo ćemo ga pobjedit. Ja vjerujem u tebe. Ja vjerujem u tvoju staru. Ja ću premotit ovo, ljudi. Evo, biramo mapu. Random. Idemo na random. Biraj random. Fuck, ne, slučajno mislio sam na random. Sad moram ovo smeći od mape igrati. Mrzim tu mapu. 2 puta redom igramo moju mapu. Nice. I krećemo. Koji sam ja? Ti si plavi. Okej, znači ja sam plavi. Major Link! Oh fuck. Kako si ti meni toliko energije već puštio? Lag. Kad ga udariš kao tomu isto troši energiju. Ali ako ga udariš ovog čempa drugog ona to kao njemu potroši energiju. Znam. Za malo. Fuck. Fuck. A daj, ajde, koji je ovo trek? Mamo, što ti skoro. A izgleda da će ovo otići Antonu. Antun, pa daj prestani skakat, jer ću te ubit. Tako. Trkni. A, daj. Kako ja sam prije zamahnuo? Koji? Kako neće? A ja sam jako malo s energijom. Fuck! Iste! Ajme meni. Sad ćemo pobjediti. Smrade. Tako treba. Znaš što sad izgubit. Neću pobjediti. A ne, smiječa sto. Skači gore! Fuck me. Fuck me. To imaš više potrošene energije, to je opično. Oooo! Ne! To! Fuck! To! Nein! Pobjeda, 2 puta redom! Smrade! 2 puta
Koji ste smrada? Ne. A to friend. Jer misliš još jednom izgubiti ili? Da, mislim još jednom izgubit. Daj. Redio to izgubiti. Samo hoću da imam dosta love. Jo, još samo jedan put trebam. I to pobijediti. Joj, kad ćeš ti mene? Ajde, dođi. Da te vidimo. Random, molim te, ajde. A ne ova je preglupa. Još se ovo sranje tamo miče. Hoće me ne znam koliko puta tako. Pa to je pre dobro kad se miče. Ne gađaj me s tim. Kuj! Izgubit ćeš puno energije, na tako. O, naki. Hoće ti oduzeti energije. Blokirao sam se. Trebam kroz shift. Aha, za svaki mjeri. Hoho, kakav direktni. Ne, What the fuck? Meni laga! meni isto, ja pogotovo još snimam. Meni ovak, jedan put sam na jednom mjestu, na kraju onda na drugom mjestu, na mapi. What the fuck? Evo opet, Može li ovo opet. biti 3 života na 1? I think. Opet. Fuck ovo. Ja. Se bože. GG. Evo vidite, sami Cigo Migo je došao na mrežu. Yes, level upo sam, dobio sam golda i sad ću kupiti Oriona. Najboljeg čempa. Jer koji je to? Aha, onaj. A, još jedan Ne, protiv mene. nemam dosta. 22 mi još treba. Ajmo još jedno. Znači, sad ću otići na random. Random odi. Dobro. Ovo će biti 20 minuta video, Isuse Bože. Opet sam ovo govno čempa. Pre dobar je sad. Već sam se 3 puta redom podijelio. Nije ja dobim ovo glupo ovdje, ja ti ću staviti. To vodi. Pa isti. No! Ne. Daj me pusti da pokupim oružje. Aj! Fuck! Da. Kaj si ga bacio onda? Koji sam ja to sad napravio? Anton se ne živcira, ljudi, to je samo zvuk veselja. O kak te uvijek fulam. Evo, prvi pogledak. Nije loše.
Bože. Gori, 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 gori. O! Ajde. Ustavna sjekera, mrzim ju. Shit, mislim da se ne tuče. O, hoće. To! Nema odavdje izvlačenja od toga. Dobro, ja imam više energije. Kako će ti mene sad pogledati? Ajde. Ajde. Antune! Lopove. I opet smo lopove na lici. I uspješni narode. Napokon dobro. Super si! Savršen Fuck, si! ja sam tebe gledao! A fuck. Ja sam vidio da sam ja ti. Obožavam kad mene gledaš, fuck. Evo ti na! Mamiću ti nećeš. Pusti gad! Ova sjekirica je zapravo predobra. To je smeće. Vidjet ćemo. Moraš da ubit. Opa. Ne, penisa. Uvijek stisnem krivi gumb. Točno se ja to pogodim. Ja sam stisnuo prvim. Pobjeda napokon. Šta, ne viš prihvatiti pobjedu, luzeru? Luzerčiću? Anton, jer to? Ajmo još jedan samo da se kupim Oriona. Da vide pravog čempa. Orion. Now I play. Još Ne, neki neki likac je ušao, daj ga kikaj. Neću, pustit ću ga. I još jedan ušao. Dobro, ti i ja protiv njih dvoje. Stavi tag team. Jel, kak se već zove? Uključi timove. Čuješ, Anton? Da. Eta. Random. Ajde. Bit će jedno da već bude. O, čak i nije. Oooo, super. Da vidimo sad Antona, najbolji player. To ću vidjeti sa Orionom kak igram. Ajme ne, to će biti. Uđeva, ko ste već vidite. Opa. Znaš, ja nemam oružja. God. Napokon sam dobio oružje. Ti si dobio napokon oružje, možda i meni isto treba. Ovo. Daj. Uzmi si drugo oružje, to ti je preloše, vjerujem mi. Znam. Ja sam mrtav. Ti si mrtav. Prejake su, mi nismo dovoljno skillani. Bacim bombu. Uzmem bombu!
Fuck. Kud uvijek smeće dobijem? Daj, ja tu ne svačam ko je ko, ali dobro. Pazi. Ma daj, ajde, kakav je ovo pogled. Gledaj, vratim se i taman za kod, uvijek tako. Šaka noć mi je dao skoro. Skoro. Yes je! Double kill, nice! Double knockout. Fuck! Ja imam jedan život. Pazi se onda. Ok, Ja isto. Bum, 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 bum. Fuck, nisam vidio mir glup. Mene žele, mene. Znaju da ja znam igrat. Da, da sam pobjedio zadnjih nešto puta. Danas smo pisali Dobro. Danas smo pisali, ja sam mrtav, test iz geografije. Znaš kakav krom, mislim da je to biti četiri. To pretezan je uvijek. Tako, bravo. Fuck. Fuck kad su dobri su. Hoćemo još jedno ili idemo nešto drugo? Možemo i završiti video pa ići dalje. Može, ajde. Ljudi, to je za danas to, vidimo u sljedećem videu i bok svima.